Maya Bukrum Zari, Impact TV, Health Link Miang Tabi Punam Putram Oxari, Impact TV Health Link, Maruina, Manipur Pozamiam, the Nada Yakanaba, Amasuma Samu Fanaba, Amasum Lena Tinata Gatona, Yamna Tinsan Kajing, the Yamna Samas, Mohinabi Panamda, Putuxo Programni, I couldn't see Unazikariba, Hogi Maruina, Dr. C, Dr. Y. Sebasuri Debi, Medical Officer in charge, Ayu Swing District Hospital, Tobalni, Dr. Muhammad Taram Oxari, and welcome to Impact Health Link. Aduga, according to the topic as na role of homeopathy in epidemic diseases and dengue in particular. I could get Sandokan Balena, Lina Lyset over things that homeopathy Loriba, Todang Sicarino, Amasung Maruina, dengue linas that koi homeopathina, Karikari, Todang Lori, Musum Karikano, Piri, Musum, Masibukaram, Todana, protect Ogunikaram, the treatment pigini having Matanga, Kanan and Vitanzadolosge. I have a doctor, Ahmed the Kanzaning si, Mayam the money put epidemic diseases, Haraga, Lina Lyset, and Heinrico, Masika, Tangam, clear cut oinam type people. Epidemic have a Greek word ni. Epi have the upon have ni ko. Demos have the people have ni. Upon the people have ni. Ako in epidemic disease hierarchy. Ako gi laina layong laichat amana. Yam paksan na. Ako gi large number of population that within very short period of time da sandokpa. That within 2 weeks ki manung da yam na rapid spread of infectious disease. Adu ko in epidemic disease haina kawe. Doctor, Yamuru and epidemic disease singsi, Yamna serious ones who can Yamna Murway. The Masigi Akogi Kanotori see Maruina, Akogi Layong, see Lainas, and Lysa on a zilly on Silly Murams. Masigi factor secret. Masigi factor hierarchy have the epidemic disease bacteria or virus or yam launa gunba. Yam launa gunba Laina Nico, Aduga. Epidemic disease disease kuding magta ako na homeopathy 1796 ta hawdo kreko since its inception epidemic disease lakpa kuding magta ako homeopathy gi achauba role lai ko since its inception more than 200 years epidemic disease not only India da khatana Germany da hanboy na homeopathy ja hawdo rakhibani adu da ako gi master Dr. Henneman se magi masama magi time da gi hauna epidemic kaya marom da ako gi homeopathy na achauba role lawrakhi aduga mathang oina epidemic akoi homeopathy na treat taugiba epidemic disease khara ai panjage ko matam du da khoi yamna laichat oina chatna ba laina hairaga di cholera gumba typhus fever gumba adagi scarlet fever gumba yamna matam du da prevail tauki adugi matam du da tauki ba example khara pizage ko 1813 da khoi gi typhus fever na European countries ta yam paksana sandoki ba ada Dr. Henneman akoi founder of homeopathy himself he was treating 180 patients and out of that he loses only 2 patients whereas matamdugi conventional habide koi allopathy treatment dana the mortality rate mi sibagi masing se ko aduki matik more than 30% da maina siki ko adu maina mathang epidemic koi gi 1831 da cholera epidemic thoki adu European country da thoki ba cholera epidemic adu da so homeopathy gi achauba role laudana ngasai gi allopathic care and the homeopathic care compared to matamda Russian Council na published tauki under allopathic care the mortality rate was more than 40% whereas under homeopathic care the mortality rate sibagi masing se it was only 10% adu main tawdana mathang khoi history da aina panjari basdi just few epidemic khara khaktani ko aduga yamna achauba epidemic 1918 da khoi gi worldwide oina pandemic haibatare ko pandemic hairaga dinga sai gi akhoi gi epidemic hairaga na particular population khara koi state ama natraga area ama the effect of the koi epidemic kawe pandemic hairaga di if it involves the whole country koi India se whole in involved torokpa natraga continent ama involved torokpa natraga na whole world the paksana adu minus handora aga di pandemic hai ko 1918 da koi influenza gi pandemic se am maming chatpa koi gi Spanish flu haina ju khangna ki ko number of patients 1/5 of the world population affect tauki ko matam du da koi gi Journal of American Institute of Homeopathy na published taukiba record ki matungina koi gi matam du gi available oiba homeopathic treatments asigi makhada 26,000 patients were treated with homeopathy adu da only 1% mortality rates phangki ko adu whereas allopathy treatment dana 24,000 treat taugibe manung da 28% mortality rates sumaina phangki ko yam kenana mai phangke aduna koina hek haurakpadagi homeopathy sina epidemic acho epidemic ta role logi base asina su yamna
थूना मयाम एक्सेप्टेंस लाख मयाम की डिमांड लाखिबा दुगा वर्ल्ड वाइड ता कोई होम्योपैथी से याम पाक सन संदोखिबदा याम अचौबा रोल लौखि अदो डॉक्टर मरोइना खोगी हौजकी हारिबा मतम सिंग 18 की सीरीज सी यामना कुइरबा ngasi सही यामना खोगी बैक ओइरबा मतमने मतमदु बहु माय पाकना लाए अदुगो हौजिक मालेम की ओइना खोगी एपिडेमिक नत्र इवन एंडेमिक लाइन खलो कांदा लौफम थोप रोल से खोगी होम्योपैथी न लौफम थोइ अदो सोफा विदिन द लास्ट फ्यू खोगी सेंचुरीज नत्रगसु खोगी हाफ सेंचुरी नत्रगसु 20-25 इयर्स फॉग नुदा थोकिबा खोगी मालेम की ओइना नत्रग लोकलाइज ओना थोकिबा एपिडेमिक नत्रग एंडेमिक सिंग ददी होम्योपैथी की रोल से करम फिल्म द लेकी होम्योपैथी की रोल से मतमदुदगी 19th century and early 20th century da adum achoba role lauraga laki even in India da homeopathy se kamaina haurakibage haibasi it's a different story but then India da han boina koi gi German dagi Dr. Honingberger haidna somewhere around 1921-23 gi swaida West Bengal da laki he started practicing homeopathy he is one of the student of our master Dr. Henneman aduga matamduda koi gi West Bengal da su cholera gi epidemic se thokiba adugi epidemic da su homeopathy na yam achoba role lama lauraga akoi gi cholera gi patient sing se yam successfully treat tauki aduna matam du da Dr. Honingberger se cholera doctor haina su matam du da khangna rammi ko adumain tawduna India da haurakhiba da su epidemics na yamna achoba role lama lakhre aduga even in Manipur da su akoi recently aina haizage ko last year 2015 da March April da swine flu da su homeopathy na achoba role lauki aduga recently akoi Japanese encephalitis da su achoba role lawi aduga even dengue da su achoba role laudana homeopathy yam successfully akoina preventive as well as curative da dum hauji fawba da dum mateng pangi डॉक्टर दवाई खंजनिंग से खोगी हौजिक मरोइना इंडिया दा एलोपैथी से वर्ल्ड ओन नंबर 1 लगे तो अनि सुबद खोगी होम्योपैथी ने लेबने अदो इंडिया दा मागी अखोगी एक्सेप्टेंस नत्रगा मागी प्रेजेंस नत्रगा मागी एक्टिविटी सिंग से अखोगी हाना लेम फिल्म दगे मागी ग्रोथ रेट से क्रम फिल्म द लेरी हौजिक याम ड्रास्टिक चेंज हाइबा तारे को हौजिक अखोगी इंडिया दा होम्योपैथी की काउंसिल अनि ले गवर्नमेंट ना सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 दा एस्टैब्लिश्ड तौबी को अदुना दे लुक आफ्टर द एजुकेशन होम्योपैथी की BHMS डिग्री कोर्स PG डिग्री कोर्स एंड इवन PhD डिग्री बाउ हौजिक लेरे को Central Council for Homeopathy is na look after tau and then Central Council for Research in Homeopathy had in a CCRH ko 1978 established tau bikibani under kaino ge ministry gi makhada aduga kaino research ki any kind of activity in collaboration with other institute WHO any kind of research activities adum hauji adum chatharaga lairibani aduga more than 180 institutes government recognized institutes hauji dum leire ko aduga khoi Manipur da dis khitang kaino tawbadang na tawi ko akhoi homeopathy gi kaino se khitang slow oibra na aina khanjai ko sum lakse ge adu doctor hogi India da warim da khon hojik si mapalam da language sab kan so aims havni khangdi Apollo havni khangdi akhogi manohar lo ya hospital havni khangdi Gangaram havni khangdi ayam sing si allopathy ki hospital ngakne aduga tasing na khoina ताब मतम द लेदि लेंगने तो याम कमन ओइना खोगी होम्योपैथी की हॉस्पिटल ताब ngam मोय द ट्रीटमेंट सत नदि मरम से करी मरम ओइबननु अखोइना आई तसेंग हाइजगे को इन हौज अदुद नइन हाइरक्ट से मणिपुर द खितंग नॉलेज से खितंग कइनो खरा वाटली बको अदुगा यू गो टू मेट्रोपॉलिटन सिटी दा दिल्ली द चलो द कोलकाता दा चेन्नई दा एनी मोय मेट्रोपॉलिटन सिटी दा हैदराबाद द चतप मतम दा होम्योपैथी की कॉलेज द विजिट तव मतम दा अदगी होम्योपैथी कॉलेज हाइसे always magi attached hospital ama laigani ko hospital khodimakta huge crowd of patients adum comparing with allopathy adum kaino you go and visit in metropolitan cities adum yam phajana crowded akoina saida phangi ba sumaina adum phangba ngammi ko si adum akoi gi Manipur da oibagi khitang akoina kaino madi lai ko doctor se practicing ki train se my percentage se kya mule allopathy ga homeopathy ga India da in particular akogi in general aduga in particular in Manipur da karamba kaino da legi magi kano se I practice adum houses upcoming ni ko aduga Manipur da so practicing the more than 300 qualified homeopaths laire ko aduga housing ti akoi gi ministry da so separate akoi gi ministry of Ayush tongana lae aduga Manipur da so akoi gi state ki directorate of Ayush tongana laire akoi gi tongan ba department ama laizare aduga akoi gi every district hospital khodimak da Ayush ki wing lai
aduga koi medical officer loin lei aduga national rural health mission gi makhada su primary health center da community health center sing da loina koi gi homeopathy gi treatments available loin oi apart from other private even the bird flu swine flu encephalitis dengue I am saying doctor medical services facilities people treatment control prevention allopathy homeopathy in general allopathy dominate homeopathy side by side roles government authorities ke soibra natraga homeopathy si manipur yamna niamna thak niamna leibigi maramna karina hauji ke hari base akoi gi first of all hauji te akoi gi separate tongan ba government gi tongan ba department amala abani na mathang sidagi di step adum la ani aduga hauki ba epidemic ta so homeopathy gi aina hauji haija ki ba swine flu da adagi Japanese encephalitis ta adum homeopathy gi achoba role adum loduna lakhi bane si akoi gi qualified oiba doctor di mayam lay aduga akoi gi government in service ta di mi khaji khaktani aduga dumain tawdana haujikti mathang lak in service ta adagi mayam gi popularity se sum hengalakpa gi matung ina dum step se mathang adum laukhalakani haina ina doctor matang sum khangjaning si khoi gi hantak ki ai dengue gi in particular in laksag du leiram dina khoi gi encephalitis ki bu oire swine flu gi bu oire manipur da hantak just within the last 2 4 5 6 years ki thoki basing sida khoi homeopathy ki role se karam role loki aduga magi percentage of magi control prevention da khoi percentage kam ki sang lo bangam ki akoi epidemic disease ta ko first of all sigi question je clear tawna na bode epidemic disease ta homeopathy na kari role lowi habis ma khangmina si ko homeopathy na epidemic disease ta khoi gi genus epidemicus haidana hida ama puthokani ba genus epidemicus haije kari no haiba taragadi it is a specific homeopathic remedy selected after observing the large number of patients in that particular epidemic asagi epidemic thoiba laicha thoiba mafamza asida patient akoina yamdra bida 20 natraga 30 patients modi sample collector sample nate akoina patients in person in observe tawdoine ba magi head to toe collection magi symptom record loin tawni ko aduga asigi symptoms record tawra kanda koina homeopathy da khwaidagi chana ba saigi symptoms sing siga khwaidagi chana ba hida ama puthokani ba sigi hidak sibo koina genus epidemicus haina kawi ko genus epidemicus ya koina haujiki chatleba epidemic sida piba matamda curative oina naraba midana curative oina sizinagani aduga population at risk ta laiba haibidi anaba mi gi neighbor gumba relative gumba dana preventive oina masi pizaba matamda preventive oina pizaiba ko aduna laina sidagi ngak thoe aduga genus epidemicus se koina mi amakatang patient amakatang yenga matungda koina kaino select tawdeba aina hauja haijagi yam drabida koigi suppose Imphal area da epidemic effect tawre adu ergadi yam drabida koina 20 to 30 patients minutely observe tawraga head to toe magi case taking se laura kanda maga khwaidagi sanaba hidak se piganeba that become the genus epidemicus ya kai appropriate oina bu honna ba appropriate oina bu honna aduga mamangda aigi mamangda khoigi mamangi episode ta aigi senior sing na haibi explain tawbada homeopathy is a individualized treatment it is not a specific treatment na akoi homeopathy gi law ni ko but epidemic ta dia khoina kamain tawdana hida amakhak na mayam phalino haibagi confusion khara mayam da su lairangani ko as epidemic ta na kamain tawge dang sai cause of the disease is same some say virus oigera bacteria oigera ngasai thoaliba kaino dudi chamana duine ba aduga in the same climatic condition ngasai manipur da haragadi climatic condition manaba cause manaba da thokpa oiragadi magi puthoiba symptoms singse more or less managane ba though there is slight variation patient to patient da kitang variation lairaga so ayambana symptoms singse more or less similar oine doctor koi Thobal district hare Imphal east hare Surasanpur da hare or Imphal west hare my particular oina adu the more or less my climatic condition amasung environment to manabadina nasagi doctor na habi khiba nasagi kanu mayam sti collection troga thikat pata phangi pot sing dugi idak to thamatam de more or less madu effective oidai ne effective oigani applicable oigani naraba midana therapeutically curative oina pigani nada ba kangbu dana koina preventive oina doctor ina size khiba khogi epidemic ta oiraga so
पोतो खंगबनिना अखोगी पेशेंट सिंगसना होम्योपैथिक की हौजिकी टेस्टेड ओरबा याम एक्यूरेट ओइना लौबे यार पोतुमा अप्लाई तौगदी लोने एपिडेमिक ओस लोइन फबा यारबनिना मदुंबगी रोल दो अमाय तौदना अखोगी अनाबो मैम पेशेंट क्यामा अदगी एट रिस्क तलेबो मैमा कयामना मतिंग पांगखिगे ममांग हाउकी स्वाइन फ्लू ददी अखोगी सेंटर खुदिमक्ता सेंटर अयाम्बना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा अदगी इम्फाल दा अखोगी 50 बेडेड आयुष विंग लमफेल दा लेको अदगी कनोदा सिंगजमै दा अर्बन हेल्थ सेंटर दा ले असिदा अयाम्बा पेशेंट याम ह्यूज क्राउड दा लार्ज नंबर ऑफ population da koina hidak se distribute tauki adugo yamna so effective oina akoina hidak se yentho oba matung da swine flu da di akoi se habit anab amta phangi de ko habit preventive oina loina kaino da patient sing da kana ba yam pi khiba do likewise akoi gi Japanese encephalitis ki matang da di kraibi Japanese encephalitis ta so koina akoi gi mafam da chattana koi gi Chorchanpur da chattana adagi every wing ayush ki laiba homeopathy ki laiba wing khudimak da hidak se loina distribute tauki mai pakhi yam fajana successfully mai pakhi yam nungai je moroina akoi gi homeopathy na su koi Manipur da sumba laisat epidemic mayam thokpum tamda ngasi phauda Manipur praja myamna khangbagi sang watnarga su mana loriba role thodang natraga mana pi khiba akoi epidemic tu tawkiba role amusung makoi laina kya kan khiba amusung prevent tawkiba kya gi sang adu yam ningthi jana mai pakna pangthoki habe wafum sida akoi break ma longnu bitan jalo jage break ki mathung koi thuna jarake impact tv gi handling yeng ta dan leibi Manipur poll 2017 countdown continues at Impact News, bringing you makers and breakers of Manipur politics. Exclusively on Impact News, makers and breakers. ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ಶ್ರೀ ಮನಿ ಕುಮಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯟꯕꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ಶ್ರೀ ಮನಿ ಕುಮಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ नुंगायरबा पाउजेल मणिपुर संगाई फेस्टिवल मनुंगदा म्यांमार दा फ्लाइट तोंगनुना कोइरुनबगी अचौबा खुदोंचाबा अमा केबी एंटरप्राइजेस न पिजरी नवंबर गी तांग कुन दा चटखरगा तांग कुन तरुक ता हलकदबनी सुपनतगी एयर फेयर लिसिंग 15 का चमंगा दा म्यांमार दा चटपियु पैकेज की खुदोंचाबा सु फंगबिगनी अकुपा मरोल गी दमक केबी एंटरप्राइजेस एमजी एवेन्यू इम्फाल दा कांटेक्ट तोबियु अखोगी मोबाइल नंबर दी 9862028656 break ki matung da mijeng tabi punam putram oksari akoi nojik makata na khangje gadorsi koi doctor sebasuri digi mu khangje gadorsi akoi gi epidemic ta maru ena homeopathic na yamna sobo thodang lore se koi ta singnamak nasi khangje bangame adu ahan ma yamadi khangbudi khangbiramani adu general public ni khangbi sang se wat nambani adu homeopathic na lore ba thodang di ta singnamak yamna sauna lobirami se koi yam bhap ta sungam jare adu akoi gi swine flu gi matang da homeopathic na homeopathic gi akoi gi kano se control prevention si da akoi gi arsenic album sin na ki masi poisonous oiba substance di masi kai da bi homeopathic na masi sin na ino ka habi kanao box section mayam da gi masi complaint to sing na ban nungang bo mayam ko laki doctor masi matang da masi ta sing na kai bra kai da bra adugi matang da yam controversy thoki ko chumme arsenic album hai se it's a deadly poison ni ko but asi gyan ta na na ba koi homeopathic principle ama khatang ai clear oi tawram ge ko akoi homeopathy gi kaino se mode of preparation of drugs se doctrine of drug dynamization natraga drug potentization ka wi ko masigi drug potentization or dynamization process sigi matungina khoigi sida khoigi scale ahum sijinai ko yamna scientifically mathematically calculate tawba ya ba scale ahum sijinai ba centesimal scale decimal scale and 50 millisimal scale sijinai ba centesimal scale da nang sai gi drug and the vehicle have the vehicle maga scenery base 1:2 decimal scale da 1:10 da centesimal scale da 1:100 da aduga 50 millisimal scale da 1:50,000 dilution da adu minus sijinai ba aduga sigi process akoi gi one part of drug logani ko and decimal scale da haizarage ko 9 part of ngasai gi vehicle se vehicle haraga di magi medicinal property yawanate ko suitable vehicle ama sijina ba sugar of milk oi biya distilled water or dispensing alcohol oina sijina gani ko ma hidak siga khwaidagi chana ba vehicle ama aduga
ngasai potentization high process is chathagani ba sigi process yam it's a very long process sigi process sigi matungina akoina homeopathy gi akoi gi medicinal oiba quality se yam wangan ba aduga material quantities na ngasai gi 1 part khatani logri du ka ngasai gi homeopathy gi first potency semba matamda 1 part logani 9 part of vehicle aduga 1 hour ngasai process chatla matungda first potency phangdoine ba aduga second potency hairagadi 1 part of the first potency and the 9 part of the vehicle. Adu mind tawduna when you go higher and higher dynamization, material quantity of the drugs becomes very less. Aduga qualitatively the medicinal qualities become very high. Hadi magi half ki pot madi khajitang duno magi value se halaga magi negative oi bana taka phat poisonous oi pot di yamna halaga hidak ki value di amang khalag toine ba aduna ngasai gi when you go higher and higher dynamization, the material quantity and the quality become inversely proportionate. Ngasai gi material quantity less oi rakani whereas quality will be very high, and they act at the level of energy level, the act over adugumba yam wonderfully act over medicine ama oi rakani. Likewise my tawdana arsenic abdu last poisonous oi ba character na taka magi quality si amta yaruk oi sigi process sigi matungina ko ngasai medicinal quality already yauzaraba potsa asigi medicinal quality remove tawrani adagi poisonous things poisonous loin lokthoga magi medicinal quality da oina enhance tawhalani aduna when you say arsenic album 30 it is no more the raw arsenic which is a deadly poison ngasai poison do oira roiba arsenic album 30 haibaneba it is something it is a homeopathic medicine which is very wonderfully acted and act at the level of energy haibaneba homeopathically prepared medicine haibaneba duna mayamna akhoi sigi poisonous oiba substance not only arsenic akhoi homeopathy gi source ko ngasai gi plant kingdom dagi animal kingdom dagi animal gi snake venom dagi adagi bee sting dagi yam poisonous oiba substance dagi yawe mineral kingdom da ngasai gi arsenic plumbum mercury so mind dawdana yam poisonous oiba substance se almost remove tawraga medicinally yam wonderfully act over medicine oina akhoi hari pot so poisonous orga su haksang da magning oiba kemta na thing da oiramaga su madu homeopathic ki koi hidak oina semdo okanda di magi mayak phadab khaidu loi lokthorga hidak ki kanaba ngakta oihawe ha maram maduna ngasai gi hari posi poisonous oide aduna mioi bida phalak kanda orakpada magi poisonous ko effect amta ta da bani ha doctor yam ngai je adu khu makha tanam khangjin si dengue koi mani padu so anta khogi thamba lorun puren le kai daga khoi family mayam ga na da potna tore masi hana su dum thokre dengue si kari degi no masi maru oina masi yam tentakna dengue si akoi addition di thon bana hai adu kamai to no khogi mani padu dengue si usali si hoi dengue se khoi gi very rapidly spreading viral disease which is transmitted by mosquito Aedes aegypti female mosquito na chik pani ba aduga sigi akoi gi usually July to November haibatare ko monsoon and immediately after monsoon da akoi gi yamna artificially accumulated water sai arden pot kumba bottle akai bagumba adagi akoi water cooler de singtung bagumba motna laiba in and around the human dwellings da laiba sing da akoi gi dengue gi sandokba ngamba akoi gi Aedes aegypti mosquitoes breed to bu yam favorable oiba environment ko helle monsoon and post monsoon monsoon immediately after monsoon si da yam favorable oiba ko ado to akoi sum tajab da masi akoi ising je anai ba mo padam thi da su kya lai the khara farab to da lai mai maram se kari magi favorable oiba hai tare ngasi yamna magi breeding tawbagi mosquito gi breeding tawbagi climate yam favorable oiba se asina oi halleba aduga sigi mosquito se akoi gi little slightly larger yam khara chawi ko black and white strip samaina lay aduga masi akoi na tiger mosquitoes haina ju khangnai ko usually daytime da chi aduga dengue si daina samlapna haijage ko dengue si da clinically ko na dengue fever haiba ma dengue hemorrhagic fever haiba ma dengue shock syndrome haiba ma khaidoi aduga homse aduga dengue fever da di fever la ani ko kangsina chi aba matung usually 4 to 7 days haina koina magi symptom manifest tawbase dumaina pi aduga kok chikpa headache laiba aduga retroorbital pain akoi mid yam chikpa isagi body pain yam laiba adagi tang chikpa aduga bleeding slightly akoi gi chinda natragana skin da slightly akoi gi e thokpagi dot sing smaina dum ugalli ko dengue fever da dengue hemorrhagic fever da nang sagi
severe symptoms severe having ngasai hemorrhage tawbase e thopase koi obada e yawba khong hambada dark stool lakpa e yawbagi mawong aduga koi skin da su pakna sauna skin da rashes kaino oina petechiae purpura adumaina oina hemorrhage da yam kaino tawre kwa aduga platelet count sima normally 1.5 to 3 lakhs legadab se below 1 lakh da adumaina hanthara kwa dengue magi kanu sigi sakti se handarak pai tare aduga platelet handarakpadagi magi plasma leakage sumaina plasma leakage la agadi khoigi body gi masana normally leijagadaba body sta pukta ising tungakpa khoi ascites pukang thorakpa adagi lungs and pleura da ising pleural effusion lakpa sumaina tawduna dengue hemorrhagic fever da sigi symptoms jing se phangi kwa aduga plus dengue shock syndrome da na ngasai gi severe oira kanda ngasai gi hemorrhage natraga vomiting yam severe oira gadi patient se shock da satpa khoigi yam circulatory failure gi blood pressure low oirakpa cold and clammy skin massage ing laurakpa yam restless oirakpa adumaina shock ki symptom phangi ba doctor akogi yamna khajning si dengue gi si yam su khanare adu even handak si akogi matang se su akogi akoi samuk soi tare ko family yam su akogi home peti ki ko matum maru mayam to akoi situm sab yawski yamna nungai je adu masi lak ngai mangda akogi prevention se kamai togan dengue prevention se hauji manipur da detect tawba dengue gi thamai ban gi gaino tawba so akhoi gi ayush ki director ki makhada khoi expert committee ama sem ai samak yauraga sis hospital da visit tawi dengue na affect or patients examine tawri ba thamai ban area da khoi visit tawi aduga akhoi gi preventive oina manipur da di first week of october da detect tawgi bane han boina ko handaki season sida aduga dengue se han boina ding sai 1965 da india da Tamil Nadu da effect tawi Manipur da na han 2007 da detect tawi ko dengue fever aduga handak tawri ba dengue fever sidi mama asom Delhi natraga northern India Delhi and NCR surrounding Haryana da already 2-3 months back da already effect tawgra ba poni adu aina ngasai haijagi ba khoi Central Council for Research in Homeopathy gi akhoi gi research teams asina already handaki dengue fever sigi akhoi gi hidak preventive oi ba hidak eupatorium perforatum 30 hadin already akhoi announce tawre ko adu sida so akhoi gi state ki side tagi akhoi expert committee semaga loin examine tawre aduga akhoi gi any homeopathic center sing dum available o helle hausi akhoi gi epidemic ki matam natraga so hari ba hidak sing se any homeopathic hospital natraga koi center amada dum khongbai khutong sabal legada hoji adum center ko dimakta khudong saba dum lai ado akhoi namuk akhoi gi timing solution le yam sunungai ado doctor de aroi bon khajning se akhoi gi homeopathic ki kano se kana bodi myam khak leire hai even akhoi maksu yamna di khangu da bida akhoi gi hantak gi hidak gi mutam da homeopathic ki hidak si koi ju phangji mase mayam sin naki dagi dengue gi matang da aduga mayam su sin naki ado masi khangbai sang di head wat pa aduga hidak pi re na oramba kan homeopathic ti oramba adu bidi sin na ba ado masigi awareness natraga masigi parks na prajam yam da khangan ba convince tawna khon kan da akhoi gi media da natraga awareness ki role si kitang di male masigi si pick up tawna ba akhoi gi department na adagi government of India na or natraga related akhoi gi authority Manipur da masigi concern authority na kari thabak pai khatna badi hotna bari mass scale da akhoi gi homeopathy gi mamda awareness laina ba masimum da parks na khangan na bai pandam awareness ki pandam da ngasi ai samang lengak tuna ngasi gi mayam da media da phangal de habidi si awareness pi bagi akhoi gi kaino association homeopathy gi akhoi gi homeopathy medical association Manipur gi akhoi gi site gi akhoi na association gi site gi akhoi na sinjab habidi akhoi na awareness pi ba darkar oibra na khallaga sumaina media gi through da yam toina mayam da homeopathy gi maram da kana ba se ngang ba si yam darkar oi na aina lawjai aduga widespread akhoi gi poster campaign ni khangdi akhoi gi media da publicity tawbani khangdi radio da tawbani khangdi sumba mayam su hena lokhot lakani habigi thajab su lai loina lona yam ngai je homeopathy na akhoi gi hiram khudimak ta habidi laina khudimak ta masun akhoi gi layong laichat khudimak ta homeopathy na asobo thodang loduna lai aduga magi success rate mai pakpagi sang si yamna wangba aduga masigi mai thiba nataga negative oibagi wakhalons da kanosina yamna nem hai tar aduna di yamna chumna yengo tamda yamna chawna mai pakna jangsalak liba adumba medical profession medical practicing gi field amani homeopathic si aduna manipur prajam yamna so homeopathic na loriba thodang masu masina piriba kanaba singsi khangbiraga tasingnamak khoi laina ama na matamda nataga laiset ama lakpa matamda manak nakpada leiba khoi gi
homeopathic ki doctor natraga magi hospital natraga center par akogi CAC gumba center amada sangbiraga sigi kanaba mayam se lobi kanda masi kanaba se lobi ho fum se thamja bagalo na ngasi gi damta di health link ki throm solution bagi tanza lawjari loina ngasi lengbirak tuna homeopathy in epidemic diseases have kan homeopathy ne lawriba thodangi maramda yamna marik chumna akogi viewers sing da khangan bikiba amasung dengue in particular dengue tana matau karamna akogi homeopathy na kari tawi kari prevent tawi amasung kamai tawani habna singbo marik sumbo ofum kya thambi khibigi demak Dr. Y Sebasori Devi MO in charge Ayush wing aduga district hospital Thobalbo amukana thagasa phondok sari loina na miyeng tabibo punamti kanini ba thangisa